Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, Ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Ini peringatan Maulid. Sitonganna iyaro tau maulu'e pakang kaki jama-jamang nasaba 5 pasal melo ilolongan nomor sidi melo iya pitang laipan nasa papuji maraja tak lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba iya tau malada mapuji lori Nabi si bawa imatu aku suruga. Jadi sitongannya itu tau mamaulu tau mario lokko nabita tapi yaro tau de enam maulu tau mario matokko nabita mi tau mi pigau jama-jamang de enas surol langsung nabita. Jadi ya kongka tau de enam maulu mi tau itama ranaka ya to siaro tau mamaulu melo itama suruga. Kira-kira ken risi runtuk ya iya. Jadi ya nang katau maulu tu macin na itama suruga tapi ya ro tau de enam maulu mi tau itama ranaka. Iya. Jadi insyaallah si runtuk moki matu. Jadi ya ro tau de enam maulu makanan kamatokko je pale. Kemudian magi na syafaat na Nabi malak da ibutuhkan nasaba untuk tama suruga 2 migoncin na suruga nomor di goncing komeki tama pamase. Jadi hak na puang Allah Ta'ala ya rodega gaya tu makada seko ibadah na ya no tau majasi pak tau maga iya na ya masya ko puang Allah Ta'ala ina isa suruga ha. Iyan na to ng kawanita WTS asumadak kami na pinun na ipatama suruga. Tanya syafaat iyaro pamase na po ang Allah Ta'ala. Urusan na po ang isibatan na. Tanya urusat tayo. Yang kedua, ang katotaw makunray ahli ibadah. Moto masampajampan ni. Rajin beribadah. Tapi manray naganggoy choki. Natongko ichokin na. Nalupay laga patongko na. Mate maliwasa chokin na. Ahli ibadah. Tapi tamaranaka nasaba macai ipo ang Allah Ta'ala na pakwaro mahluk na. Hati-hati kini papiara manu-manu. Pola memang ni ya. Jadi itu kuncinya. Jadi jalur masuk surga itu 2. Pamase hak prerogatif Allah. Yan nato nakada ko hadis qudsi angka tau mato ko sorimon ri makade nabita tanya umatku ya puangnya tapi makade puang Allah Ta'ala atakku Muhammad maka dia akan masuk dengan rahmat Allah. Tapi angka tau mato tau makade puang Allah Ta'ala dia bisa ya Muhammad makade nabita umatku puang makade puang Allah Ta'ala patama ni suruga karena syafaatmu. Ini kuncinya. Nanya syafaat tak bagi-bagi mopa angka syafaat khusus edeni tiloko naraka ne dupai okko nabita 2-3 doang ngurunto ko kita berdasarkan hadis iya ko yaro ibaca let yang ngasalamakang ijempu okko nabita termasuk kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula nigi-nigi baca akatalu atau akapitu nasa nabita iya renreng ngiliman na tama suruga. Itu janji Nabi. Yang kedua dalam tafsir As-Sawi itu tafsir kecil
Imam As-Sawi menjelaskan dua ayat terakhir Quran surat Taubah, ayat Al-Husni, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Akapitu ibaca ko elei, akapitu ko reweng, ya sange reweng, ya napura asara wadini baca, pura mangaribi wadito. Apa sore itu pagi dan petang idi manibawang kaya gawat tonroy, tapi akapitu iya itu juga jalur mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkato ijanci syafaat tau masalawai akasiratu ko wani jumai. Ijanci itu ko nabita. Jadi siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 100 kali setiap malam Jumat, hadis ini dari Aisyah, maka Rasulullah akan memberikan syafaatnya kala di yaumil akhir. Nah sabab itu salawae angkat jempui. Ya ku baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya pakai Sayyidina ya, yang tidak pakai Sayyidina tidak masalah. Namun makna Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Cocok matoh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ia mimpai ubaca ya Sayyidina. Nah sebab saya masih mengikuti penjelasan mursyid kami. Biasa baca Allahumma sholli ala Muhammad nampar nggak naseng iya jitu Muhammad makai kah Muhammad Akbar, Muhammad Yusuf, Muhammad iya ko makadamu Allahumma sholli ala Muhammad sekali Muhammad ni kamu satu. Iya ko makadaku Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad manassan nabitah. Dari situ saya selalu membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi pun tidak salah, tidak masalah. Kemudian iya rokawan ni sining itu masalawa tata angka malaikat mantara yang katoko kiburu na nabi tatajang untuk menyampaikan setiap kita bersalawat malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Tapi angka cik diwenni nasan nabi tade nantara malaikat salawat. Tapi iya mangkalinga langsung inasan nabi itu di malam Senin. Langsung Rasulullah mendengarkan salawat umatnya. Maka siapa yang membacanya, nah nigi baca kasih ratu, Nabi tak janci syafaat. Ya kau dia tu lemala ya roh, ambil yang keempat, kega? Ya kau bangi tahu tabali wi bangi. Napa masalawat ki, napa baca donna. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Nigi baca ya nasan nabi sesudah dia mendengarkan azan dan menjawabnya, maka dia juga akan mendapatkan syafaatku kata Nabi. Kaya kapita lolonga syafaat tau pureman nipisi runtuk nabi tak. Nasabak degaga nipisi runtuk nabi tak diganggu oleh syaitan. Nasabak degaga jing mulai papada-padai rupanna nabi tak, karena jin yang sama dengan Rasulullah mukanya orang napasalangi nabi tak yana tu yasa jin karin. Jadi ya koman nipiki suruntuk neneta itu mungkin jin karinnya, boleh jadi. Manipiki suruntuk Nabi Ibrahim mungkin itu adalah jin karin. Tapi ko nabi tak tidak mungkin, karena dia sudah Islamkan jin karinnya. Ia tona tu pas sabarang ia ampai nabi tak degaga ajojona. Karena isi bayangan itu jin karin, makanya nabi tak tidak ada bayangannya. Hikmahnya kenapa? Dek namelo puang Allah Ta'ala kong katau peja ia jojona nabi tak. Tidak ada. Makanya semua yang disandarkan ke Nabi itu pasti mulia. Jamaah datang ke sini bukan karena penceramah, bukan juga karena panitia, tapi jamaah datang ke sini itu karena kecintaan kepada Rasulullah. Itu kuncinya. Dek gaga jadi pacarama itu Pak Degaga. Hanya karena kecintaan kepada Rasulullah. Nasabak ukumi matuki ropole. Degaga sewa dena polok nurna nabita. Yana tu nak kena tahu pandrite likulli syai'in min nurin Muhammad. Tungka sewa polukui nurna nabita. Yana tu ampai ko beresalangi nabita makadaki assalamu alayka ya Aba Barruh.
ya senge ababaru ambok na ruwe apa ambok na watak kalewe ya natu kolino, tapi ruh punya bapak itulah Nurun Muhammad. Ulama dulu mengatakan rahasia. Pak ya tu watak kale tu bukan serak, angka to nyawa, angka rahasia, maka lagi di jiwa. Kemudian ada juga napas. Iya ko ruwe tak bage. Yan natu nangka ruh idapi, ruhul kadim, ruhul haya. Iya ko matinro itawe na yakka itu ruh idafi. Makanya itu tau matinro yasang itu mati. Tapi dia hidup. Cuma doanya kan doa mati. Makanya karena memang orang tidur itu dianggap mati karena ruhnya sudah diangkat. Tapi ia ko mati tawe lay genggam iruhna. Ia na tu ampai nasunaka ngi nabita mak jenne kotomelo matinro. Materu ka maki mate man rasa gitu. Nani tau angka jenne na materi lalatin rona maka dia nabita, maka dia mati dalam keadaan mati syahid. Iya, itu tahu mau pak ya tu mak jenne enak pematin roh. Tapi bagi wanita yang haid tidak boleh. Karena wudu adalah bersuci, sedangkan wanita haid tidak mungkin suci. Jadi maka dapat ya tu koma biasa itu mak jenne na lo matin roh ya namanya matin roh na dia nak jenne cia matin roh matanah. Ya to si kode nama biasa tahu ya na pura mak jenne cia matin rumah tanah makoti ha. Jadi ipak biasa to patu alewe padamu ya tu tau monre oko sadena pasae sadena onro ropoe iya tu ko tu monro de to ni mau ya tu ropoe tu makabbo padahal okiro monro tapi ya tu tau silalona ang kanalapa ingat nama pasena sejapa bauna ya tau oke tu monro de ni mau kenapa karena hidungnya sudah beradaptasi. Iya ini makoto tu ya nang katau to lima ngoto mangase na pamamoto ro tappa makalapa ingat nah begitu. Jadi orang yang terbiasa dengan keadaan insya Allah tubuhnya akan beradaptasi. Ya tu ampai tahu pandrita nabita bagaimana dia hidup itu luar biasa Pak Bu. Kadang masadda rupan na pilina non riro na sabayero kasoro na nabita pala pakarome pasilapi-lapi na payalek kaya sena. Ya na non roy matinro. Deje na tinro nabita tu natutuk mi matanna. Apa ya kome matinro nabita de nak jenne tapi nasuroy mak jenne makuta na mati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Pak Eros saya anggitosan na sahabat na nabitang kakamana tambahan na to. Abu Bakar As-Siddiq na sabak alena patungang iperistiwa ni Isra Mi'raj. Iya sa kita patungang. Umar Al-Faruq dari kata purkan. Ya sange purkan mampu membedakan antara halal dengan haram. Maka dia nabita bikin angka nabi nautus upong Allah Ta'ala setelahku maka dia akan mengutus Umar. Nasabak sahabatku Umar yang paling tahu tentang halal haram. Onro na sana namon andre ko de na halala de na melo watan na tarimay pasti na luah. Iya yan anu masalah cia monro tetap masuk makotiha usap pasapa ibesa waktu tanah-tanangi maka da aga don na Umar naisangi watan na ko anu masalah engka tau panrita podanga tapi de poruntu hadesa na maka dia tu Khalifah Umar ya namelo manri agagay na baca yaitu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim akapitu na pananre iya ko anu makalelyang maso tu tapi de panipa biasa manre nu makalelyang iya ko to mabiasa manre nu masalah na mo ibaca kasiratu de to nasu nah maka ibaca kasiratu de na masum mon romana milalang iya jadi ipa biasa to pa iya jadi itu kongka pada mita mapakyang mapaculi mapacing pakyan na ina yanang kamacarepa tatai makalelyang nasabak mabiasa mapacing yo po ya to tau si jamu masih bawa oli gomo eda panomana je lah tu do ciri nama ko mati itu na sanding ya jadi begitu juga dalam kehidupan iya dosa makoto tu iya ko tau tu lima galak meto maki buah dosa nangga biasa mi tapi iya ko tau de nampak magala maki buah dosa napai anu cek de tati ni way matanna iya begitu
Begitu juga kehidupan. Kemudian iya Nabi tak kata sahabat Nabi tak Sayyidina Ali diberi gelar karamallahu wajhah, yang dikeramatkan wajahnya oleh Allah. Magai menurut riwayat Sayyidina Ali denangkani tai kemaluan selama hidupnya. Nih, jadi tidak pernah melihat kemaluannya secara langsung. Ya, makanya dikeramatkan wajahnya. Yo puidi namonun nate metu mitai. Onro to nade name makarama. Itu. Jadi situ kuncinya. Jadi itu khususnya. Kemudian iyaro ale malabbina Nabi Muhammad SAW, maka di Sayyidina Ali karamallahu wajhah magi uperhati kang ya Rasulullah dia tak jenne idi natas surangan, maka di Nabi memang Ali iya ko iya matinro ututu mi mataku tapi dena petu atiku masik kiri lori pong Allah Ta'ala. Iya na deni rule macori pak, karena kedudukannya sebagai Rasul hatinya terus terjaga, hanya matanya yang diistirahatkan. Iya ko angka tau melo macurie 24 mina malasa nyarang kenri melo lo na dena mabok. Iya biasa waktu tanang aku tahu pandrita ya pak. Saya itu kalau ada ulama kadang minta ilmunya. Pak angka guruku, saya punya mursyid itu tasi jammi tinro nako waniwi si tengah jammi kosoh. Tapi memang hati-hati betul. Apa namo sandala na nabawel lo masigi boleh bolana de na tamo ko pakarangan na masigi o kumiyolo na pala na masigi na taro sandala na napamajulek katama. Beso taneka magi de ni patama sandala nasang iya timbunan na masigi na pasidaka na tawe makdakke kami okko pala na sandala kuna rewat law bola ku diule pertanggung jawab pangokulo na po Allah Ta'ala. Yo pwede na mo asin na masigi bawa torrewa. Ega. Sandala jenne sandal wudu na bawa mana na paruri mana lo bolan. Iya, ini ulama kehati-hatian. Iya mana utas selap pak bu, angka manasi diriwaya ubaca, maka da angka tau tertunda tama suruga 500 tau ngetana gara-gara di palapaka Roma. Apa lawi okko bolana sahabat na manre daging unta, na itona daging unta, natako angka dagi tasili okko isin na magoroe. Rewa ilaw bolana darat na taweno la mapasilasu na tolita galay yaro dagingnya lepangnya sepi di palapaka Roma na tena sili kang isi. Itu yang menyebabkan tertunda masuk surga 500 tahun lamanya. Maga paidi lase na tayo coba bawang. Lalu kuyolo na pak balu canggorengnya na japu bawang. Ini yang fatal pak. Macawi pasai upasangi lau kamaki mapasa natako angka balu-balu waddingi coba ajak talangi aleta dilarang dalam agama. Namo mak kada pak balu waddingi coba dena wadding beko carana ipapala ilimai alena pak japurangi na pahalala yo poidi na pananre na sawi cuka paga padahal macam niro lete si matu mak japu si demeto na mali melo mi manre. Jangan biasakan. Tanya ko pasay bawang namuk ko masigi mak bagi nasi kota itawe talay dua. Nakan na to lalangi itu nakan na si dimi halala iya rotacipie hati-hati ki iya na tumatu macipirangi oko sorimonri nanrei anak tadena melo madeceng kullu lahmin nabati min haramin pannaru auladin tungka anu harange tamako watakalewe api neraka pasusui tetap mapetang macarepa ajak lalu tapak biasa. Makanya dalam ilmu tasawuf ada dua, angka yasa halala, angka yasa mak baraka. Iya ko halala anu manasah
tapi ia sange anu baraka anu mapaccing. Na palena kangi teh wae pelah halala ia kona persilah kangi mabaraka. Itu yang perlu kita hati-hati. Makanya ulama sufi itu hati-hati betul. Lepangi warunge manre na waja jolo pura pina waja na pemanre. Apa aga ko matangangi manre na kada kinanre tamate? Kamana sanu haram. Nasaba de pana pura waja. Mega toko penra papa boting. Mega. Ya kalau pasae mak balanca makadami catakmu jolo. Masalah tuh ya tuh. Karena dia bukan utang, makanya saya tuh jarang makan kalau ke pesta pernikahan. Jarang amanre. Nasaba itu bukan piutan, tanya inrang. Nasaba iya ko inrang podangi. Catakan nga tanggala seko piwajai. Itu utang. Ya ko makanya catakmu jolo. Tidak ada akadnya. Hati ki, Pak Mega makunrai makoro ko kampoku de toko penra de. Masyaallah. Makanja tau penrange makanja. Hati-hati ke. Jangan biasakan makanan masuk itu tidak jelas. Nasabak naganggu ibadah. Maka daki meloki khusyuk. Na iya sange pacing apa? An-nadhafah, at-tuhuru, at-tazkiyah, az-zakah. Ini basna sada. Ya ko makade an-nadhafatu minal iman berarti carepah. Ya ko at-tuhuru satrul iman berarti hakikat. Ya ko at-tazkiyah berarti ati. Ya ko as-zakah berarti waramparang. Ya ko angka mak bicara mapacing apa napa mapacitongang. Apa carepana waramparangi ipacingi makadaki seka. Carepana ati ipacingi makadaki tazkiyah. Makanya maka di tazkiyah tu nufus. Ya ko pacinna ati ya nariasa tazkiyona. Ya ko pacinna hakikie ya naro yasang at-tuhuru. Ya ko pacinna lahirange yasangi an-nadhafah. Pacicare pa maka de an-nadhafah. Ya ko hakiki ya natu nakala to pandita. Ya ko purai mu pake mak belle jenekmu aja mu pake masampaja. Macare pa ya tu. Ya na pura na ipake matito. Goyak-goyak. Iya. Kaya mega makokoy. Makadaka dia masolame ni generasi. Nasabak magay iya biasa sanam pagita di jalan di tempat mi bergerak tangan. Iya makoko sanam pagina teh orina manikedo. Iya. Puncina manikedo dena na kedo 5 atau 5 kwa manihe. Tanya olahraga sana ya roh. Legere. Na ibu-ibu na mega masolang. Iya. Tanya na je tau malolo, tau matona. Dena yatengi olahraga, tapi iya ro olahraga aja nanya makasolange. Iya. Deni yatengi de. Agama memerintahkan supaya fisik ini kuat. Tapi aja nama kaleleang. Iya. Olahraga magolo kide na marigaga. Nanya pak golo itu ka arwane magolo ka aurat na arwane we utu na migang kaposina. Cucu ni. Itu kere. Pokoknya televisi. Ya ko arwane makelong mak jasa masulara lampe maka kanja makos tangan padahal aurat na cek demi sisa na menrek makun raja lah wala kota illa billah magi je nang kasulara cek dek meni makan na na pecu itu kere. Iya ama patah sela-sela nanya na asera pulo na sera setan na ya ko yite ganna ni siratu apa namu di setatona. Iya maparingaranganya iya nakapang na masue alena pangulut Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimiddin maka yang banyak penduduk surga adalah orang bodoh, orang tidak pengalaman. Yana romega isa na surga walaupun hadis ini dianggap hadis dhaif. Magai iya nang katau HP na HP kome mi ya tu selama. Iya. Nah HP kome degaga tito na degaga nun na yan na tu mau pa. De nang kanalo jok kamacone makabelo kotonga mitu boleh malauli sulo masigi makura dosana. Iya. Pak galungnya de na siaga dosana pak bolana minalo galungnya na pula na galungnya matak korewat matinro nih makura dosana.
tapi ia idi mai Muhammad Rasulullah idi nah ustaz iya napa madarita ke jenna maka dai ya mematona dai namang degaga istighfar khusus ipake masolangi iya pak galungnya nalo si runtuk galuna kami na itak koro degaga iya rewa lo bolana manre matinro di kupurai makura dosana iya idi iya basana aku na pahe macen ne mapasawa ni maga no ko pasawa ang kamana ni setang no siki ang jadi memang agama memerintahkan menundukkan pandangan iya jadi itu berat sekarang makanya upasangi iya ya to ampai kapat tau bodoh mega tama suruh kana sabae kong kagaga na jama na deni sangi de to na kan nai hukum maka mamu jama yero maka de sangi maka de larang selama yo postase nessa maka masalah ya tapi ya na jama mana seta maranaka pak lai pape ulun na maka de komis sangi mo pigaw yo po ko tau deni sangi matu pak nitane maka mamu jama ka de wiseng kala de na wadi mako ame tu pak disagaku ye salama jadi makan jatuh itu tahu bodoh pak masih jatah masuruga kanja jadi kemudian rewa kape mangona iya rona bita kama cinna ki lolongan syafaat na to ya na rona upodangi duan rupa mo to syafaat na angka syafaat umum ka syafaat khusus angka to syafaat anak makunrai o ko hadesa makade na bita nanigi tau salai dua atau telu anak makunrai ahli ibadah maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka iya di arwane be anak tasabara nih apa anak makunrai nih jadi ya korone mi ini dia kepala korang nanti tahu pandrita tapi semua anak tetap mak beres syafaat pahala mia senah mas sampajangnya anak ta malolong atau matoy mas sidak kay anak ta malolong atau matoy yan riasa pahala syafaat bonus puluh ko anak makanya pegay bibijata aja na tak dua mi ya dia usah pakai ya tu kabebe makada dua anak cukup aku cidi kiru cidi gimpe agak mitaranong nande pegay bi ko melomi jaji iya de nayami to na poryoran no nabita puluh ko umma na megana katurunan na ipigay akibuha mo'y mega toje ito tao nasang aga na ipanrengi aga wajarang ni masikola maja nang kaya rumuruso na iya kawajiban na po nga latala ko na pajaji atan na pasti natanggo dali na aja tamasilang ang katumano tak 20 na no chicha manre manamo na pamenre masak mana nang kami tau ki di taci di mana tatalutaw no makareso lakto tangaban ni palagi tu patasye mau pat de lampu na larito itu ya naro kapan nasa guru tapal lalu dale iya maya gatu tau malalu dale pak de na tanang saya sering sampaikan itu megat biasa jamaahku makutanan pak ustaz magiro sampajangnya dia di pasipulu bawan tapi kasi pasipulu nasa cijan na jaman na yamano iya batuangan na oku misalnya ko na subuhe lay jamamanan ni okoro cijan na magi de na pasipulu ginabita cik dinawattu ni onri jamay na daripada panrasa-rasa ki betul malolisu makarakai de makuye iya ko pakasiwiang na icicengi palawangan na iya romatu madosaki deka pasusun na iya sampajangnya pasusu iya agatilaw na makada okwe diyo cemmeki leteki cemmeki akalima ki cemme lala na sususiban ni masak mana macarepa iya ayan na to na pak guru nga ginabita tapi tanya sampaja bawang namojen ne palagadosa istighfar palagadosa lasay palagadosa pamakali itu nabita siya susiwan ni mi umma kunakan nalasa semang sitaw dosa na nalagga po ng Allah Ta'ala makanya Imamul Ghazali ko din na malasa lalo na siulangnya teri mitaw iko nalupay po ng Allah Ta'ala iya iyo po di kapang iya na to ulang-ulang malasa tapatumak na magabawan niya di puang tapapuang na salah kang itu magabawan niya padahal baraka na lasan palagadosa baka makala Imam Ahmad bin Hanbal degaga lasa malak daudani kecuali menggigil magering yaitu menggigil tenre nasaba
hanya penyakit ini yang tembus ke semua sendi-sendi dan tulang. Bayangkan ya Pak,